Hwlffordd yn adeiladu allan o'r cefn. Yn y fyr i Jenkins, yn nawr y bas hir. Y flic ymlaen gan Dugan i lwybr Jack Wilson. Jack Wilson mewn tu ôl am ddiffyn. Ac mae'r tîm o'r uwch gyngred ar y blaen wedi 17 o funudau. Oedd hi'n syml y bas hir o'r cefn. Wilson yn curo'r trap cam sefyll ac yn gorffen yn daclus. Los ar gic rydd. Y pennau fyny amdani. Gameson. Ni gosod yn ôl i Emmanuel. Emmanuel y cefnwr yn croesiad sy'n posib pella. Mae'n arbediad ond nawr mae'r bel yng nghefn yr hwyd. Ac mae Levi Rhys sgoriodd yn y rownd diwetha yn erbyn Ton Pentre. Wedi dod a Trethomas yn gyfartal. Oedd angen 2 gynnig ond y bel yng nghefn yr hwyd. Hwlffordd yn fler braidd. Gameson yn codi ben yn achubas o Dido gyda tu allan i droed os yna gyfle i Tedstone. Jenkins yn iwthio fer llawr nawr te os fi'n drosedd. Mae rai bod hi'n gerdyn coch. Fe oedd yr amddiffwn o'r ola. Mr Hammond, ia coch yw hi. Yn tynnu'r cerdyn o'i boced. Mae Hwlffordd yn mynd i chwarae bron awr o'r gêm. Gyda 10 dyn. Trosedd Jenkins ar Tedstone. A Brwtsi. Allan i Jordan Davies yr eilydd. Mae mor berig. Davies at y postyn pella. Mae Wilson yno! O, fyddol wedi sgorio. Mae yna bethau rhyfedd yn gallu digwydd dan leiad llawn. Ydyn ni'n weld sioc yng Nghwpan Cymru dan y lleiad heno. Rutherford y capten yn gwneud yn dda. Y bas allan at y sgoriwr Levi Rhys. Oedd angen yr arbediad gan Leeds i 2 munud o'r 90 y weddill. Mae'n gyfartal. Ydy ni am gael cicio o'r smotyn. Neu Adar Gleision yr uwch gyngrair yn mynd i chipio hi yn hwyr yn y gêm! Wilson ar draws i Dugan. Croesiad oedd i'n credu, ond yr ymosodwr fod y feddi oddi wrth y bel. Brias gynt o Hwlffordd yn weindio'r tafliad hir. Y cyffredin ymlaen gan Raymond. Los. Yn ei gosod i Rhys! Levi Rhys yn ennill y gêm i Trethomas. Dyn ni wedi chwarae 2 munud dros y 90. 32 safle rhwng y clybiau. A Trethomas ar y blaen. Dyma chi ddiffinio Nghwpan Cymru. Really tough game for us to come into, really hard on paper. We've been in good form and this was a real test for us tonight, but we've all been nervous all week, and I think the message for me in the changing room was that the nervous energy was probably because we felt we could win today. I think if we weren't nervous, it would have been play the occasion, but we were adamant through the squad and through the management that we could get a result tonight, and the boys have gone out there and made that happen. To score the first goal in a difficult away fixture in a cup like this was important, but then we just didn't capitalise on it, and in all credit to Trethomas, they dug in and battled hard and run their socks off, and good luck to them to the next round. Yeah, it's very much a surreal feeling. I think that before the game everyone was very anxious, very nervous, obviously with the opposition that we had, but no, we played so well and the outcome is what we deserved, I think. I seen that the keeper was slightly to the right side of the goal and I thought I'd take my chance. I like to think I got quite a good left foot and just put my finesse around it and it went top corner.